Amahoro y'Imana abane nawe wowe udahema kudukurikira. Iyi ni Ingenzi TV, uri kumwe nanjye Spidio Habimana, ari ngiye ugiye kukugezaho byinshi ku nkuru tugiye kubagezaho kuri ubu ngubu, aho mu biyaga bigari hibazwa impamvu igihugu cya Kongo Kinshasa cyangwa se RDC cyareze cy'u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga. Hanze hakorwa byinshi, hanze havugwa byinshi, gusa umwenegihugu kundi bo bayibona gute? Kuki igihugu cya Kongo Kinshasa RDC cyareze cy'u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga hashingiwe kuki? Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwakiriye ikirego cya RDC kirega u Rwanda. Idosiye igiye gutangira gusuzumwa. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyo.com cyasuzumye uko umubano w'ibihugu byombi wifashe, gisanga warazambye cyane. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ rwemeje ko rwakiriye ikirego cyatanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC kirega u Rwanda kubirebana n'ibirego by'ibyaha mpuzamahanga bivugwa ko byakorewe ku butaka bwa RDC kuva mu 1996. Mu kirego cyatanzwe, RDC ishinja u Rwanda ibyaha birimo ibyo yita jenoside yakorewe impunzi z'Abanyarwanda b'Abahutu zari zarahungiye muri Zaire ndetse n'abanyekongo bo mu moko atandukanye arimo Abahutu, Abanyindu, Ababembe, Abarega, Abashi, Ababande n'Abahunde. Nk'uko bigaragara mu nyandiko zashyikirijwe urukiko, RDC isaba ICJ gusuzuma niba u Rwanda rwararenze ku masezerano mpuzamahanga arimo ayerekeye gukumira no guhana icyaha cya jenoside n'andi mategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ku ruhande rw'u Rwanda, guverinoma yakomeje kwamagana ibi birego, ivuga ko bidafite ishingiro kandi ko bizatanga ibisobanuro byabyo mu rukiko mu gihe kiburanisha. Kwakirwa kw'ikirego ntibisobanuye ko u Rwanda rwahamijwe icyaha. Abasesenguzi mu mategeko mpuzamahanga bagaragaza ko kuba ICJ yakiriye ikirego bitavuze ko u Rwanda rwahamijwe ibyaha. Bisobanuye gusa ko urukiko rwasanze rufite ububasha bwo gutangira gusuzuma dosiye. Mu byiciro bikurikira, impande zombi zizashyikiriza urukiko inyandiko zirambuye. Hakurikira iburanisha mbere y'uko hafatwa umwanzuro wa nyuma ushobora gufata imyaka myinshi. Urubanza rukurikiranwe n'amahanga. Iyi dosiye iri gukurikiranwa cyane n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abahanga mu mategeko, kubera ko ishobora kugira ingaruka ku mubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku mutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi basaba ko impande zombi zubaha inzira y'amategeko kandi zikareka urukiko rugakora akazi karwo mu bwigenge, hirindwa gukurikiza amakuru ataremezwa cyangwa imyanzuro itaratangwa. Isesengura ryose tuzakomeza kuribagezaho dukurikirane uru rubanza no kubagezaho amakuru yizewe asesenguwe kandi ashingiye ku byemezo by'inyandiko zemewe n'inzego zibifitiye ububasha. Ngi ndacyari Spidio Habimana, iyi ni Ingenzi TV. Hari icyitonderwa kugeza ubu kuba ICJ yarakiriye ikirego cy'umwanzuro wemeza ko ibyaha byabaye cyangwa ko u Rwanda rubihamwa. Ibyo bizatirwa n'ibizava mu iburanisha n'umwanzuro wa nyuma. Intandaro y'ibi byose yavuye kuri Zaire yakiriye leta y'abatabazi n'igisirikare cyayo cyari kivuye mu Rwanda kimaze gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwo hategurwaga umugambi wo kugaba ibitero mu Rwanda mu 1996. Hasinywe inkambi zari muri Zaire, bityo ihindura izina yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abanyekongo kuba ziharanira uburenganzira bwazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byahuzwa n'u Rwanda. Kuki leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunze impunzi z'Abanyarwanda kurenza u Rwanda? Leta y'u Rwanda iteka yereka amahanga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icumbikiye umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umwe ku wundi bategereje urubanza uko ruzaburanishwa. Iyi ni Ingenzi TV.